Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, туба деп айтқан. Лиман вуджида фи сахифатихи истигфарун катирун дейді. Кімден амал дептерінде көп истигфар табылса, ошол адамға даңқ болсын деген. Қарашы, ошо адам бақтылуу болсын дейді. Ошонун ишиме туба деген бейиште бір дарақ бар екен, ошоға арналады дейді. Кімден амал дептерінде истигфар көп болсын. Амал дептерінде истигфар дегені астағфируллаха ва атубу илейх деген сөз. Я Алла мені кешір, я Алла мені кешір деп эле ушуну көп айтып жүрген болсок, миң деген отырганда деле, турганда деле, качан болсо да я Алла мени кечирчи. Я Алла мени кечирчи деп. Ар бир сөзүңүздү Алла угат, ар бир сөзүңүз жазылат, ар бир сөзүңүз кыямат күнү өзүңүз көрөсүз. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат: "Туба лиман вуджида фи сахифатихи истигфарун касирун." Даңқ болсун, туба деген бақыт болсун, туба деген бейіштегі дарақ болсун. Кимге? Кимдин истигфары көп болсун. Астағфируллаха ва атубу илейх. Айтыңыздарчы? Астағфируллаха ва атубу илейх. Бұны азырынша көп. Ушун тилди көндүргөнгө, өзүбүздү көндүргөнгө эрте менен 200дү, кечинде 200дү айтып коелу. Көп деле убакыт кетпейт. Астағфируллаха атубу илейх, астағфируллаха атубу илейх. Бирок ушу тилди көнүп атканча мейіз жүрегіңізді подключение қылсын да. Мен емнен айтып отам. Астағфирулла ва атубу илейх деп айтып отам, бирок мен башка жакта. Тилге айтканга сооп берилет, бирок баягы рух, баягы нур берилбейт да. Качан биз ошонун ой, маанисин ойлоп туруп айтсак, анда таптакыр биздин истигфарыбыздын күчү, нуранияты, руханияты башкача болот да. Ал мааниси кандай экен? Я Алла, мен сенден кечирим сураймын, жана тооба кыламын. Кетирген катама мен кечирим сураймын. Кетирген күнөөлөрүмбү билип билбей кылган бардыгына кечирим сураймын я Алла. Жана тооба кылам деген кандай? Болду. Мен эми андан кайттым деген сөз. Жаман нерселерден кайттым, саңа кайттым деген сөз. Ушуну көп айтайлы.